Anya laki din! Hoy, Belay, nakawarwar at balayaw. Dahi ta supayaw, nagadua-badua nakadisaw. Anya na kita, nalabaan? Tatang, linawaan ni Edgar. Anya, isupayan din naglaba? Ay, anya laki din aya, anak kaw. Isupay ti paglabam. Rumba nga si ka, tawan mo't araramidam nito balayaw. Ay natatang, saan akayat ni Edgar amabanugak? Bayam nga isunto ti mangkupin kadagita inakas na idirabi alinabaan na. Ay, sana nasaya at ti kasta, Bilay. Tulungam ti asawam iti trabaho dito balayaw. Saan laday tamangan ti pagalistuam? Saan nga rod akayat ni Edgar amabanugak, tatang? Anya lakit din ay. Ngamno kasyam kumamot ti asawam. Tulungam kumamay. Agasam ngay dayta. Isupayan ti aglaba. Isupayan ti mangakas iti insampay na alinabaan na. Sa ita, isupayan ti agkupain. Idin tutakabailam mo dayta nga aramidain. Anya nga min tigagarayo ay tatang. Taing kayon. Sumanao kayo ditoy. Ay, awan ti gagarak. Di magasak laeng. Ta malabsak mo lato balayaw. Ing kayo nga rudan. Taawan mo't la tinapatig nga ibagayo. Day talasir, munyo ti agado. Ay, yan niya kalaki din aya, Bilain. Inton kwan, isukat na kan ti asawam. Gapoy ti kinasadot mau. Ay na, saan nakto nga isukat nila kay ko, tatang? Ngamin, ay ayatan kan dungdungwen naklaunay. Ipatpatig naklaunay ti asawak, tatang. Honey, insagana kong tidigos mo. La, kagdigosin. Ay na, honey. Agyaman na nga. Nakadungdungo ka talaga kanyak nga asawam. I love you very much, lakay. I love you too. Bakit? Ala, kagdigosin. Tayo nakisagana termosar tayo. Sige, honey. Nagluto ak iti itlog ken ham. Ken nagkirogak pay. Pinirpurak iti bawang. Sige, honey. Inka nga ro din isagana ti armusar tayo. Tagdigo sa pay. Inuray kan ang makadigos, honey. Pinakan konti anak ta. Sige, honey. Manganta nga ro din. Mabitlahe nga. Tay kaktaplataw, honey. Oh, aday ta, honey. Naikakunti platong. Agyaman ang honey. Alang nga ro din. Mangantan. Oh, Maribelen, nakaumay ka man. Imayak la makisarsarita ken ka, mare. Sa anak ka di ama ka disturbo? Saan mat, Mare? Tanong malampay mati date ko. Kaya't mo asawan? Addan ka di date mo, mare? Wan, adan, Mare. Una, gagangay ti balasang akasken ka. Ngamni masapul apilyam ana imbag ti pakidaytam. Nang rona no isunto ti pakiasawaam. Pilyam tay kaskin ni kumparem. Romantiko la unay. Ha? Wen, mari panyang. Nilakay ko, ay, dungdungwen nak iti husto Love na love nak dayjay. Yawat na amin ang masapul ko. Ha? Kasta ka di, Mare? Ay kat, nasayaat mat Wen, mari panyang. Nagsingpot nilakay ko. Taay ayatin naklaunay. Dungdungwen naklaunay. Isagana na pa'y ati digos ko. Ipapudutan nak iti digos ko. Oh, di nasayaat, Mare. Iso asika, mari panyang. Pilyam ana imbagtay kaskin nilakay ko akong parem. Dungdungwen naklaunay. Ay ayatan naklaunay. Honey, maturog tan. Anak ko man akon. Saan kanya rakupan, honey? Iso maturog kalatan. Apay ngay adinak arakupan, honey. Uwan Ken, ijaya kon sa alas maturog, honey. Ni apay ngay. Di na kaya't akay da? Sana kasta, honey. Amom ngamin. Ipatpatig ka unay. Ket jak kayat mabannog ka. Huh? Uwan, honey. Jak kayat mabannog ka.
Ngamin, dungdungwen kalaunay. Dito'y kalatan ka mata maturog Saan anas ken adita salas ti pagturugam. Ay saan nani, ijaya kon salas a maturog. Ngamin, ang mga masuliso ka kiti kinapintas mo. Ket anya pa iti mapasamay. Agasawa tamang. Saan nani? Lagi din, maturog kan, wine. Diyak kaya't amabanog ka. Iso ang maturog ako, ijay salas. Ay na, Edgar. Saan adita? Makikiag. Shh, shh. Di ka natagari. Ang mga nood na makangagkan ka akarupan. Anya manin ti rason mo kani bakit mo? Ta nakalibas ka nga inmay? Inyalis ko la talipuspos na. Ayusin. Edgar. Iso nga ita, nakaumayak manin diti balay mo, panyang. Aking mahal. Oh, Edgar. Aking mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, aking panyang. Hoy, Bilay. Anya nga tar aramidem dito balayaw. Nakawarwara to balayaw. Apa di ka agi dalimanay. Nakarugrugitan di dataryaw. Di ka pa'y makasagad, mate. Talampaswam kumamay. Tapno nadalaw sa kitaan. Adda kayo manin nga agsermon tatang. Anya lakit din aya. Anya lang tar aramidem dito balayaw. Tag sel pound. Agbuya ititibay kan mangan. Sumanao kayo manin. Belain. Di mo urayan na maumakin ka ti asawam. Aramidem ti pagrebengam kas asawa ken ina ti pamilya. Agyaman ak dito inpadigom asidaan panyang balasang ko. Ay nagimasan da ito. Ginataan alidag. Wana na. Paborito ni Edgar dayta. Waan balasang ko. Paborito na talaga ti kastoy asidaan. Ngam, naguray ka. Kasano nga ang mapaborito na? Ha? Kwa na. Basta na maklatan ala, balasan ko. Agyaman ak unay, ha? Umay kan tumanin padigwan, nana. Agyaman ak mat. Taoray adayo ti balay ko. Kat imay naklata pinadiguhan. Wala na. Ngamin, napatag kayo maten kanyak. Gayem ko ni Edgar. Isa napatag kayo maten kanyak, nana. Edgar, adda ka di relasyon nyo kan ni Panyang. Ha? Ay, nanang. Agpudno ka, Edgar. Pagkunaan nyo, bakit nga da relasyon mi kini Panyang, nanang? Adayo dito'y balay mi iti day di tatang mo. Ngam imay naklata pinatigwan. Saan kumot akap-kapin ano? Saan kami mot close? Ngam, ada na sao na kanyak. Anya day ta, nanang? Agayem na kakano. Isoan napatagak matan kan kwa na. Iso nga adalakit di relasyon nyo. Nanang. Aklo nagkada kayaw. Ngam, di yun masasao kin ni Bilain. O makitam, pudno ti hatap ko. Ay, saan ko akanunungan ti kasta nga aramid mo, Edgar? Adda nasawam kat isulaang ti ipamaysam. Naragragsaka nga men kin ni Panyang, nanang. Anya ayat ti di mo kayat iti asawam. Tapa ay anak relasyon ka kan ni Panyang. Kasanumot nga men, nagsadot ni Bilain. Syakla amin ang tagtrabaho di balay may. Agraman anak may. Di na pa'y maaw-awir anay bag. Sakit, nabangbanglong adayo ni Panyang, nanang. Ay, anya lakit din aya, Edgar. Nanang, naragragsaka kin ni Panyang. Sa anak ang naragsak kin ni Bilain. Sadot launay. Dinto pa'y agdigaws, no jak isaganaan iti digos na. Oh, adayta, Edgar. Aking mahal, namasahikan. Nalipasan. Agyaman aking mahal. Amom ka day, asaan ang maaramid ni Belinda ita? Kasta? Iso ati masahiyag, permiti kinasadot na. Ala, bay amon. No kasta na bambanog ka iti trabaho?
Umay kalata kanyak. Tamasahian ka. Aking mahal. Inarakop nakmanin panyang aking mahal. Apay, di mo kaya't nga arakopan ka? Ay kaya't ko launay Nibilin tijak kaya't arakop na. Taapay mo. Kasano, kat agat aglit mait. Di pa agdigaws. Nadyak isaganaan iti digos na. Anya? Iso asik ati kay kayat ko, aking mahal. Adayaw akay kayat ka ngam ni Bilain. Lugasta, dito ka nga roden amaturog, aking mahal. Uwan pa niyang aking mahal. Dito yakon amaturog. Apay na itakala nga si Mangpat. Agsapa na. Nagturugam idirabi eh. Ala, di kan agunget, honey. Inawis nak lang amin ti may sagayam ko. Mabisina ko, honey. Yak nangan idirabi eh. Tawan kamot ang nagluto. Mala, ilutuan ka iti kanam. Tamangan ka. Sa nabale, tainton malam tupay matilakad ko. At dalakad mo inton malam? Uwan, honey. Kat ang mga numarabyanak. Awan manan agluto iti ka na. Kaadwag tagluto, tapno adunto ti kanam, honey. Nala, mabitlang, nakaglutaw. Wan, honey. Tamabisina ko. Kun agidalimanag ka pa'y dito'y balay Aglaba ka pa'y. Uwan, honey. Awan pagdanagam, taramidag amin da kita. Sakbay arumwarak inton malam. Panyang, imbayak, takasao ka kumabalasang ko. Ada relasyon nyo ka ni Edgar. Iso akid dawag ko alikli ka maon, tadaanan iti pamilya. Ay nana, siyak ti kayat ni Edgar. Ay napanyang, di mo laamaw anak kadungdungo ni Edgar iti asawa na. Pudno nana, ngam aramidan na laday ta. Tapno saan nga agatap ni Belen kankwana. Iti kasta, awanan parikot. Ha? Di nang topay kay daanan, nana. No maturog man ni Edgar iti balayda, iti salas ka no ti pagturugan na. Anya? Amoyo, nana. Ay ayatat matkat ni Edgar. Kanawan mat makunag kankwana. Gaputa talaga nga ay ayatan nakmat. Wan, ngam adaanan iti pamilya. Iso pa nga simpanyag, tasika ko man ti lumiklik kan ni Edgar. Sa bagay, mapampanunot ko matday ta, nana. Iso sige, bayan nyo, na siya kung ti lumiklik kan ni Edgar. Umadayo akin kwa na. Naikandado kong tiridaw. Umadayo ak pailaang. Kailiw kong tulakid din ni Edgar. Ngam sana balin. Edgar, aking mahal. Kailiw ka lakit, di. Panyang, aking mahal. Apay day tabag ngawit mo. Pumano ka, aking mahal? Adaywan kan, aking mahal. Tadaan ka mo ti pamilya. Iyak kaya't ama na daal ti pamilyam. Gapo kanyak. Aking mahal. Saan ka pumanaw, aking mahal? Saan? Aking mahal? Maudin day tanga agak ko kan ka. Aking mahal. Goodbye. Goodbye. Aking mahal. Nakita! Inagkam ni Panyang! Jack lang amin kaya't tiagi skandalo itay kat. Iso abinaybayan kayo. Binuy-buya kayo lang. Ha? Aking mahal pa'y gayam tiin nawag yaw. Ay, Kampay ide, nalailo ka kanyak nga sawam. Adi mo kaya't ngagbanugak. Yawat mo amin na masapol ko. Tagayam, itilikodan data, lipliputan da. Manglilipot kayo. Kumari tapay mat nga ron ti babaem. ay. Agsinatan! Agsinatan Edgar!
Kasta tinasao ni Edgar kanyak Belen. Iso adyak mapabasol ni Edgar no apay ang nagbabae. Kanayon kabut abagbagaan nga main Belen. Asa nagapot na anos kin ka ti asawa, kat di mo tulungan iti trabaho. Nagapuso ka may. Agasam, ta iso lang arudan ti aglaba. Iso pa'y ti mangisampay. Iso pa'y ti agakas. Iso pa'y ti mangkupain. Ta di mo mo't ngarong kupinain. Ultimo agdalos dito balayaw, di mo pa'y maaramay. Kat si kamot Edgar, noan niya ti parikot mo kan di bakat mo. Ibagam iti nasayaat, aday kakat agbabae. Oray bagak, sa tutlat tamoy. Kun talaga, anaragragsaka kini Panyang nanang. Aklunag na ita. Kay, anyang arod ti kaya tiyo mapasama kita. Agsina kayaw, idinto ta danak yaw. Agawid pa'y lang ni Bilin ni Jibalayaw, tatang. Ta agawid agpa'y Jibalay ni nanang. Gamain, talaga napunasan ti panagayat ko kin ni Bilain. Pamarang lang ti pagpakita kin ko ana. Uray han iti awag ko kin ko ana, ngam pamarang lang na ita. Nagsakitan da ita ng ako, Edgar. Agsina tapay lang iti pagnaitan, Bilain. Gamain, napunasan ti panagayat ko kin ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Hoy, Lando, barbangon na. Agriing ka ditan, tad dapay trabaho mi balay dala kay baste. Hoy, Lando, agriing ka na. Anya, lagi din na ya. Disturbo ka. Ing ka agluton, tad da trabaho. Masaduta ka bumangon. Maturog ka pa eh. Hindi ta, tuloy na tinagurok. Ay, surunkon. Por! Ayan ti Por! Awan! Anya, kalakit din ay bakit? Nakasapsapa pa eh. Ngam nakalalao ka. Tapno agriing ka, kat ing ka agluton, ta ing ka agtrabaho. Sigan ti agluto. No di ka agluto, sa anak mo't nga rod nga agtrabaho. Ditam! Anya, malalala. Siya kung tagluto. Ngam bumangon kanton dita, tapno saan ka amala daw. Anya titulagan nyo kin nila kay baste. Agbalon ka, wano pa kanan na kaitipangal daw. Awan matimbaga na apakanenak. Ang sapay ko apakanenak. Una, tapagtrabahon na ka nga rod, di pa kanan na ka. Isufay amatipid tayo ti kanam kuma dito'y balay, iti pangal daw. Alang arudan, tamang anak. Kan mangtimpla ka pa iti kapik ah. Uwan, mabait lang. Sapay awan asukar. Ibaon mo ni naneng. Tama pa nagdawat di takaruba iti asukar. Uwan, mabait lang ang tariingit ni naning. Uy, bayat to'y timplam iti kape ah. Bakit? Imbaglaang ang tadda na dawat ni naning asukar. Wana, No asukar laang, wano asing kan mantika. Mabalin adawatin la iti kaaruba. Isupay atipid tayo dayta. Huy. Nala, agawa amon ti mangan taing kaagtrabahon, Lando. Kat inton agawid ka iti malam, dumawat kan iti mabalin mo adawatin iti balayda. Wano saan, dagiti mula na iti sikigan ti balayda anat nateng. Isupay makatipid tayo no kasta. Wan bakit? Kasta teramidak. Pangaldawan na. Ngam di matla agayaban amangan ni Tata Baste.
Isarteng mo pa'y day talan daw. Taing ka pa'y mangad. Sana ka di apakanan, Tata Baste? Ay saan makamukan iti kanam. Tanagdakkel mo tikinid daw mo apordiyam. Naimasamat ti si Dayo, Tata. Uwin talaga naimas takukod ti babaw. Oh, nagimasan. Pakanan na kun Tata Baste. Tauray kisayam itibain ti tipurdiyak itangal daw. Mala, mangan ka. Ngam kisayak talaga ti pordiyam. Uwan, Tata. Basta mga anak ti balayaw. Tanaimas ti si Dayo. Ay na, nagimasan ti si Daon. Day. Nagadumat tantiin na po yung kabil mo iti plataw. Anya kay lakit din aya. Tapno mabsugak Sapay kalayo nak ngagmarmartilyo. Kanday ta si Dan. Agasam nga itatalo ako kung ting kabil mo iti malukong mau. Anya nga iti parakin di bakit kaw? Ilutuam tulangan, Tata. Ala, mga anak kong Tata. Mabisinak ko na yan. Tata Baste, mapalin ka di tinumawat di tamulayo akamates? Sige mangpuros kalata. Kan nayunak pa'y di tasitaw yo Kastamot kan day tatarong kan palang. Nagadumat tan. Anya lakit din aya, Tata. Nagadumat day tamulayo. Sige, mangpuros kalata landaw. Tay nag-alain ti sweldo mitangal daw. Takunam nga itid ko adagos ti maldawam. Thank you, Tata. Thank you. Oh, atuyan titangdan mo itangal daw, landaw. Manuday, Tata. Kasla talugasot lang, mate. Wen, talugasot laeng titid ko atangdan mo. Ngamen, ti balor ti kinan mo ideal daw. Ket duagasaut. Ket ti balor ti meriendam, iti agsapa ken iti malam. Ket balor ti sangagasaut. Ngamen, binukodam tay 1.5 soft drink. Ken dagiti tinapay. Kinan mo amin. Jak amaw do kinan mo amin wenno imbag mo nga inyawid. Sa dagita pinuros mo natin kaw, nagaduunay. Agasam day ta kamati sa pinuros mo. Agraman day tapan lang, sitaw, tarong ken okra. Dawat ayati kasta. Pananggun daway day tan. Anya kalakit din aya, Tata. Nagadumat lang nagitaamulam. Awan kat babain mo 700 tikinid daw mo apordiyam. Ikisay ko ti 400. Antawi, awate mo untagawid ka. Ket oray saan ka niyag subsublipay. Mangsapo laglagay ni ti mangituloy ti trabaho. Anya kalakit din aya, Tata. Apay nga mangsapol kayo iti kasukat ko. Gaputawan na pulos babain mo. Nagposkol ti rupam. Ay na, nagaduman day tiyo anatang lando. Agasam ngay day tiyo atipid tayo. Ayos Ngam upat agasot ti ingkisay nila kay Baste iti sweldok bakit? 300 lang ti inted na. Ne, apay ngay. Kun inikat na kun ngagtrabaho iti balay na. Ne, apay ngay. Daka mo anya ko ma. Nagadudita mangayat amang alakan niya karpintero. Ngamin, solido ti trabaho. Sapay dakkel ko matisweldom kin nila kay Baste. Bayamon, anya lakid din na ya. Ado dita ti mabalin ko apagtrabahuan. Naneng, ingka man dumawat iti asukar dita ka aruba. Tagkapi kami man kinitatang mo. Iti balay ta Uncle Sunny? Wan, Nanang, inakalaan ti tasa pangikak. Naruamon ni nanay nga mapanagdaw-dawat iti asukar. Bakit? nasayaat mo ta. Isupay atipid tayo lakay. Kita man, di tay pa'y naibos tay may sa kilo nga asukar tayo. Ngamin, ibabaon ko latta ni naning adumawat kadagiti kaaruba. Kat ikanda mo latta. Ayos latta nga roda. Makatipid tayo no kasta, lando. Dumawat ka na iti asukar yo, Uncle Sunny. Maray, anya laki din dagiti dadakkel mo aya. Ta kanayon da ka nga ibaon niya, dawat iti asukar.
Winusaan, asin, mantika, bitsin, bawang, laya, sibuyas, gandad dumapay. Imbaon nakmat ngamin ni nanang ko, Uncle. Saan kan nga ikan iti daw atom nga asukar, nanay? Agawid kan, kat ibagam kininanang mo, nga iji istor tayo ti asukar. Wan, Uncle. Nanay, denggam to ibagak. Anya dayta, Uncle? Saan anasaya at ti kanayo nagdaw-dawat iti asukar? Winno anya laditan. Ta nakababain day nga aramid. Wan, Uncle. Sige nga ron. Agawid akon. Imot ket di day ta akaaruba. Asukar laang di pay mangtag. Wen nga rod, isupay ko maatipid tayo no agpadawat. Mala, ibaon ko laangan ni naning adumawat iti asukar iji balay danana tasing. Saan laang nga asukar ti dawatin na? Agraman kape. Ad-adaman ang makatipid tan no kasta. Alang aruda na, ibaon mo ta makakapi akon. Nanay! Umay ka man, tadda pang ibaunakan ka. Ayan ti dinawat mo akapikan asukar, nanay. Sandak nga inikan, nanang. Diyak kayatan tiyag datawat. Mabain akon. Anya mabain mo't asasawam. Amom, nanay. Makatipid tayo no addalakit di agpadawat. Da kayon tiyag dawat. No awan babain nyo, nanang. Mabain ako na talaga. Nala, inka iji balay dananadora. Ijay ti pagdawatam. Anya lakit din aya, nanang. Diyak kayat nga rodin tiyag dawat. Mabain akon. Da kayon ati mapan. Da kayo mo tiyag kape. Di ka man agsadot-sadot amay baon. Ibaon nak ang aginaw ta iso, nanang. Ngam nagdawat iti kapi kan asukar di takaro ba? Diyak kayat. Nga uray pa'y bautin dat. Pangaldawan na. Ngam di nakmatla ayabanin ni nanapan niyang amangan. Ay, sapay nagbanglo ti ilutluto na. Adada na mabisinak. Lando, yug ko laangan ti makan dito'y paraangan, ta dito'y tayo laangan amangan. Umay kami man, nanapanyang. Ay, sos, umaydan samot makipangan. Nay, nagmayat mo't gayam ter aramidem atugaw dito paraangan dananapanyang lakay. Nagpintas na Mala, say-saya atam ha. Takababain kin ni nanapanyang. Ha? Nanapan niyang. Ingkairwaran ti makan. Tamabisina ka talagan. Nanapanyang. Makipangan kami man. Mabalain. Sige lang ang anak ko. Mangan kayo lata. Agbustog kayo. Ado ti makan. Bakit? Ayan ni naneng. Mabain ka nung nga umay. Iso at pinanawan min Ala, baka naman na imbag dagita anak ta. Makatipid tayo no kastoy. Nay, talagaan na ikisap ti makan Agyaman kami itikinan mi nanapanyang. Permi ti busog may. Binuya kayo nga rod amang mangan. Kas kaila mabisbisinan unay. Una na. Mabisin kami unay. Talaga anasikap kayo anya. Ngam amuyo, ana, Lando. Pagsasawan kayo kumaitay. Ngam impagpagapukla kadagiti dua nga intugot mo nga anak yaw, ana. Isabi na ipayan kayon anangan. Ha? Ngamen, nagpuskola talaga ti rupayo nga gasawa. Anya kalakit din ayan nanapan niyang. Pinakan na kami lang aruden. Sermunan na kami pailaeng. Awan iti tulagan ta. Nga umay ti pamilyam amakipangan. Iti pangaldaw landaw. Ngam, apay nga imay da. Sakit kidnan nyo ti innapaw asa nga kaldero adakal. Sindayo amin ti sidaan. Idinto ta nagadubat. Kuha na. Mananggondaway kayo talaga. No kasta nga road, kisayak ti sweldom landaw. Sana mabalinday tangar aramidon yaw. Ha? No kisayam, di agawid aklangan. Anya lakit din aya. Day talakin nan me. Nagadon asaom. Ala! Agawid kayo nga rodan. Umdasan at ang dan mo, tikinan yaw. Kasano day to yun bakit?
Awan mo ti mayat nga patrabaho kanyak. Kun datan ti chismis dito'y ayan tayo. Antukab ta kanong kun agdadawat iti kape kan asukar. Ay nalakay. Kunata ang makatipid ta iti aramiden ta. Ngamay na. Kababain tamot una yan. Daita ti chismis dagiti kaaruba. Awan nga rod. Sapay makakapkapi akon. Awan kape. Awan amin nun. Kun awanin mangted akaaruba no ibaon ko ni naning adumawat kadakwada. Kasanungatan. Ingka agpakpakasikin nila kay Bastila kay. Tagsapsapol ka no iti agaramid iti kabinet. Bareng talken na kapay. Agtalak nga tapay kanyak ni Tata Baste. Ingka padasan alakay. Ngam no saan, talagang agbisin tayon. Ngamin, awan apulos maisa ang tayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Anya ko nam kumare. Mapan kayo ag-pitch into no maya Domingo. Wan mare. Ay na, amom ka de. Excited ak amapan. Ha? Manumutin atawan asa anak-anak kapan ijay beach ko naman. Ka, sana bali Tamapan kay nga road into no may alawas. Asino nga iti kakadwam? Asino pa'y kumano saan adagiti katrabaho ak ijay karinderya? Nasaya at nukasta, mare. Ala ag-enjoy kayo. Anya mananday tay pupos mo iti Facebook, Helen. Kuhala kay. Ipos ko man day to'y picture ti kinan ko ang pansit kan spaghetti itay ijay ili. Anya, masapol pa nga ipos mo. Katwan ipos ko. Iti kasta, makita dagiti daduma ako kumarek. Asaan ang makabaal agumatang iti agkakaimas amakan. Ha? Wala kay, tapno umapal daman. Tapno panunutin da. Anaimbag pa'y ni Helen, tamakapangpangan iti pansit kan spaghetti, kunada. Anya? Nay, apaya kasta tila nga mag-Facebook ba kahit? Kita manday to'y impose ni Helen iti Facebook na. Inal daw nga da ipos na iti Facebook. Amin batan alamutan na kat ipos na. Kaslag bibisayin. May nga rog nga kaya na mga ipaus. Wala nga inal daw mutan. Kan amin akabarbaro akawas na. Masapol nga ipos na. Kasta ya. Anya nga rod. Facebook na nga rod. Awan na talaga ti baba inday jay ahilain. Di na ambog ti agbain. Ay na! Kumare! Nakita ti impos ni Helen feeling iti Facebook na? Ha? Kadwa na, nakita ka. Ay, una yan. Kunamit lang no isula ang ti makabail agumatang ken mangan iti kasya makan. Un nga road. Sapay sa bali ti kahit asauan dagiti caption na. Ay, talaga dadya Helen. Ay, pagpagaman. Sa nabali ta close kayo, mat. Bayam, adan to pagranaan may. Talaga abagbagaak man dayday a babae. Tatno sana kasjeter aramiden na. Nagparamaglauna iti Facebook. Kunamlan iso ti kabaknangan. Wan nga road kumaray. Mapanda ka no ijay bitch into no may alawas ka. Sigurado, agkakanat tumanan ti post na.
nasaya at tanaranaan ka, kumare. Oo, apay kumare. Aday bagam. Ay na mare, nakitak namin ti post mo iti Facebook mo. Ay unay kamutan. Ha? Apay? Anyat parikot yu iti post ko iti Facebook. Si kakit di mag, saan ang nasaya at nga amin akanam. Kat picturam, saan mo i-post? Kan amin mo tanakawas mo, i-post mo. Ha? Kasla amin mo na mapaspasamak iti inaldaw mo, kat updated iti Facebook mo. Ay na kumare, awan bibiyang ko no asino ti makakita iti ipopos ko. Kaya't ko nga rod. Aniya, Adda nga rod kwartak nga igatang ko. Apay aya, anya kalakit din. Jak to pa'y pakibibiyang ang dagiti ipopos yu iti Facebook yu. Pakibibiyang ang daki din. Nay, apay akasta ti lang ang managawid, bakay? Dagiti awanan bain akaaruba. Ha? Taapay? Man nakibiyang dalaunay. Ultimo post ko iti Facebook. Pakibiyangan da. Anya? Awan lat di da pakibibiyangan. Ay na bakit? Uray siya nga asawam, jak kaya tararamidam. Updated ka launa iti Facebook. Kurang langan kit ipos mo ti panag-CR mo. Ha? Kit boy, sana ya? Ay na, sana nasaya at nga amin na kanang kit ipos mo. Naimbag kumamot ano, ipos mo lang. Ang saan mo? Tadapay caption na, nagsakit iti mata. May sakamat. Dita ka man langan. Nagpapadaan nyo iti kaaruba. Ay na, anya ka di maninda ito impos mo iti Facebook, Helen? Ah, salud-sudan pa'y laang kat naglawag lang aruden ajay kabarbaro akawas ko. Ay, unay kamutin. Aya, bakit? Apay aya, anya ti parikot mo. Nagpusak lang man. Unay na iti kastoy. Tapno ang mo man niya, ha? Siya nga asawam ti mababain ka nagiti tattaong. Gapo iti kasta nga aramidam. Anya? Ala, tapno mapnag ka. Ipos mo ti panagisbaw. Panagilom. Kanamin ang. Anya? Updated ka launa iti Facebook. Makauma nagiti ipopos mo. Nay, si kaamot gayam ti masabat ko, kumare. Adamot imot mo abag. Wan, mare. Itang aldaw ti ipapan mi jay beach. Ah, wan gayam anya. No kayat mo, umay ka, kumare. Tapno makapasyar ka mo. Ha? Kwa? Saanan mare? Adapay ngamin napataga papanak. Ganado pa'y tinaskan nga aramidag, ije balay may. Kasta, ay katadakan ka. Ala, inak na rodan, kumare. O sige, mare, ingat. Anya? Nasabat mo ni Mari Helen ang mapan ije beach? Wan, adamot imot na abag. Ta? Ay na, sigurado nga aduman ng tiipos na dayjay no kwa. Naku namon, mare. Amo matanday jay. Updated launa iti Facebook. Makauma. Tunggal bumango na itibigat. Rupa na ada gusti makita. Ay, kasla inoras-oras nga ada post na. Wan nga raw. No syakot mabaina. Wala. Kunamlan iso, tibak na iti social media. Gayam, ultimo, dagiti utang na iti tersena ni Nana Ising katina na baybayadan. Ha? Anyat kayat mo asawan. Ada utang na ijay. Ada! Utang na idi pailaeng. Ay na, natawin na anan. Aniya? Una yan ni kumaray. Kaslabak nang iti Facebook. Di magaya makabaybayad iti utang na. Ti awanan baen. Apaw, naganasan. Apay manin aya. Anya manin tikit kita im di tapis ba? Kita day tao lakay. Eh? Oh my God,
Kita dahito impose ni Helen na panday jay beach. Kita man. Aday ta. Impose na ti picture na iti Facebook. Sana ko na nga only rich people can afford. Unyag paiso Ay na. No siya lang takin anak kan kwa na ay pinagsasawa ka. Ay, unay mo dayta apos nan. Dagiti babak ng tupay, di dagi pos iti kastaw. Isuntulakit din, apadamat asang kasapaw sang kasaan. Ay, Marurudak, bayamaon. Anya nga rugnyay. kaslabak ng iti Facebook. Ah. Kung dagiti utang na di namot mabaybayadan. Anya, utang. Katuan, sa bali ti utang na iti na daiseng. Sa bali pa iti utang na ijay ayan da dumeng. Kun adda kanupay utang na ijay ayan da Carmela. Agasam man day ta. Ngam no agpos kunamlan no. Apord nga inna ibagbaga. Ay na, nasaya at nasabat ka si kang asawa ni Helen akabaknangan. Ha? Ay na, pang-asim man, bagbaga am ti asawam. Ha? Kita ang dagiti post na iti Facebook. Only rich people can afford. Anya nga dayta. Grabe mo ten, dayta nga ibagbaga na. Ay, kwa, pasensya kay ko man ha. Bagbagak na dyan, apa man ang makasangpay. Awampay mo nga may. Ay, nasaya to kasta. Sana nasayahan kami tiraramidan ng agpost. Sakit nagmamaditin na ikap-caption. Kunamlan baknang? Ay na, sakbay ng agpamarang abaknang iti social media. Bayadan na pa'y kumadagiti utang na. Sa nakasta, ay marurudak George. Kita manday tang aramid mo, Helen. Anya man ang tiparikot mo, alakla ka yan. Saan lang amay sa, wano duwa ti masasarking ka. Gapo ka dagiti ipupos mo, iti Facebook. Ha? No apay mo nga mina, mabalin mo mga ipos lang ti picture mo. Asaanin na nas ka nakapsyon na iti nagmamaday. Apay ibak nang kaya. No di mo mo tagbain ka dagiti tattao. Siyak nga asawam, ibainan na kumamay. Agasam dagita ipupos mo ngay. Only rich people can afford. Apay, anya ka? Bak nang kaya? Kuwala ka Ibagbagada pa ay dagiti utang mo iti nagduduma tersina. Ngagbayad din. Singirendakan. Gapo iti kinaparamag mo. Nga uray awam mo makukwartam. Salbag ka. Apay akas na ti panagsinay mo. Itaman pa. Awanan la kay. Agsira ka nun ti karinderya ang pagpapayak kay Jay Ili. Anyamot ti kastoy. Kita niya nga rod ngay. Sapay awan ti amok ka sa bali apagubra. Anya nga awan. Kit umay kay jibangkag Adaw, ti maobra iyay. Ay saan? Diyak kaya ti mabilag iti ini. Anya? Di ka na ginaarte. Di mo paturayan dahil taki naman nagbibisin mo. No awanan ti isaang mo. Ay na! Si kamad gamti masabat ko, kumari. Anyan, kastala nakakita iti alya iti kastalangam. Ketwen, Ay na, kunaklaki din no alya ti masabat ko. Imalaldawan. Unay kan, Nakaskas daw. Itamampay, akapitpitak ka. hay, naggapuak man ijay ayan dapidring, nakisag ka. Os! Nakakaskas daw. Isumot lagayam amanungal da nga awan nakitak a post mo iti Facebook. Gayam, busy ka, anapan nakisak ka. Pinicturean ko mati bagim nga agsaksag ka, ta post mo. Si kamot kumari. Updated ka mat iti social media, sanaya. Iso anas kan nga ituloy mo. Tirigat kan nam ay, agpost ka lata. Saan lang adag iti paimas iti biyag ti ipopost mo.
Ay na, nagsilang mata na itangisit mo. Unay kan kumari, naguyaw kan. Saan ka nga uyawan? Ibagbagat laang tipod no. Si Kamat. Wan, ngimisita, gaputa inaldaw meten nga daak ijay talon ang makisiksik ka. Kasta, isumalagayam nga awanan tinatagari iti Facebook. Ha? Kat, nagpicture-picture ka kumamot na ijay talon. Mailiwan kan ka dagiti tattao. Si Kamot kumari, insultuan na kumanan. Ay nakumare, pudno ti bagbagak. Apay, masapul aya dagiti laang paimas iti biyag ti ipus mo. Ipus mo matlaang ti panagregregat mo. Kwa kumare, pasensya ka na. Amok anagado kayo ang maas-asar kanya. Gapo iti panagpupos ko iti saan anasaya. Awan dayjay kumare. Tinapatag, mapan mo kumabayadan dagiti utang mo iti nagduduma a tersena. Tapno hape. Ti tao na paramag saan ang maawanan. Ay na, nakabut-butang-butan na talangam. Si Kamagaya Melain. Ni nanamot, kasladinak na ilasin. Ay, saan talaga? Kunaklakit din no alalya. Sapay aldaw pay laang. Kapitpita kaklaang nana, kastanti bagayo. Ay na, isumot lagayam nga awanon ti makitak apos mo iti Facebook. Gayam, kanhayon kan nga dayjay talaw na makisagsag ka. Nana, awan nga minan trabaho ijay ili. Kastaya. Ay kat ura ijay talon agpicture ka, taipos ma. Ninana mo, tusto ma, tibagbaga. Apay, mabain ka, gapo ita arabin ma. Ay agpicture ka ijay talon. Sa mo ibagamanan nga, only rich people can afford. No. Tapno ang mamhilahin anya. Awan tinasaya at ama ipaay ti kinaparamag. Tandaan namday ta. Bueno papagayam, ditan tinagdibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Adto yung tigat-gatangam, Tata Benito. Nagyaman na, Brenda, Apay, Tata Benito. Kit-kita ang matlatan tiladawan iti adigi ti tersenak. Ay, malas. Malas na itaaladawan, Brenda. Anya, kasano kuma nagbalin amalas day taaladawan dagiti kabalyo, Tata Benito? Saan ka day? Adagiti kabalyaw, kunalay nga tumaray. Wan, Tata Benito. Ay, kaya't asawan day ta, tumaray ti swerte. Anya? Iso amalas ti agidis-display tiladawan dagiti kabalyaw, ta tumaray ti swerte. Nang runa ta dapat tirsinam. Nagbayag kalakid din anapan gimatang iti sibuyas, Benito. Kasanaw, dak pa'y lang makamove on, wiki bakit. Apay aya, Benito. Nagngina ti sibuyas. May sa apirasto, city. Una yan, nagngina. Nangina nga rod ita ti sibuyas, dada ni talugas o tibayan ti may sa kilaw. Saan talangan nga agrikado iti sibuyas na nagngina? Anya nga rodan ti pagrikado ta, no di mon kayat ti sibuyas. Jak imbaga, jak kayat ti agrikado iti sibuyas. Tikunak, saan tapay lang agrikado iti sibuyas ta nagngina? Inkala dumawatan ka dagiti ka aruba. Anya lakid din ni Benito. Igaraw mo man ang tijak kayat nga ugalin. Ay, mabainak lakid din ang mapanagdawat ka dagiti kakaaroba. Nagadugayam titarakan mo amanok pare sutilaw. Wen, pare Benito. Malas. Anya ti malas, pare Benito.
Malas ti manok at araknaid. Kasano kumaamalas at arak ng dagiti manok, pare Benitaw? Saan ka di dagiti manok tumayab? Wen, tumayab damot sagpaminsan no adda mga abog kadakwada. Kaya sa unday ta, maitayab ti swerte. Anya, Itayab na ti swerte pare. Iso malas tagtarakin iti manok. ay imposible pare Benito. Ay posible pare Sutilaw. Jak to upay kaya tagtarakin iti manok tamok amalas. Itayab ti manok ti swerte. Anya, Mabalin mo lang ta sumaganday ta amalas. anya nga iti pangsumang ko, pare Benitaw. Mangipadawat ka tapno makontra ti malas paray. Anya, Ipadawat mo kanyak day tamay sa tapno agbarin a positibo ti amin. Ket mapukaw ti malas. sige, mangtiliwak iti maysa, at ipadawat ko kan ka. Why dam, ay nagimas ti sabaw tinitib a manok. Tinula ko naman, Bikay. Nangalaam iti manok a pinartem, Benitaw. Impadawat ni pare Sutilaw. Ipapadawat ayamat ti manok. Kano nagngina? Impadawat na nga raod. Di kan sumanaw dita. Mangan kakidin. Sambutem ti agigop iti sabaw ta na putupay. Nay, nakapasyar kayo mat diti balay, tatang. Wain, Bartolome nakaw. Masyarak mat atawa mararamidag iti balay me kaninanang yaw. Ay, nasayaat mat tatang. Mabitlaan tayo nagmangisagana iti merienda. Mabit lang. Hapay ka day, tatang. Malas. Malas day ta. Ha? Anya ti malas, tatang? Day taladawan ti talo a pusa, Indisplay day ta ni bakit kaw, tatang. Kasano nagbalin amalas day taladawan dagiti pusa? Saan ka di adagiti pusa ka nalayang ako maramot? Uwain, tatang. Kahit asawan day ta. Kanayon kayo nga agapa ka ni bakit mau. Kita mga nukaramutan na ka. Anya? Madadal ti limbong ti panunot yaw. No di yung ikatenday taladawan dagiti talo a pusa. Ay, ibagag to day takin ni bakit kaw, tatang. Kumusta ngay ni Bartolome nga anak ta, Benitaw? Imbaglaki din tapi masyarak iti balayda. Apay aya. Naikat ti malas iti balayda iti napanak. Anya, pimasyar ka laang na ikatan ti malas iti balayda. Wan, Bikay, impaikat ko tiladawan dagiti talo a pusa iti balayda. Mangitonda da iti malas. Ladawan lang dagiti pusa, malasan. Talaga malas. Amin ang makita kak pagmalasan, impaikat kaun. Nangag mo di unit tiwak, Bikay. Wan, Benitaw, apay aya. Hey, dakas ti pasimudag ti panaguni tiwak. Anya kumangay ti dakas na. Denggem ngamin anaimbag ti unit tiwak dajay, naglawag imbag tiwak. Wak! Kukwak! Kukwak! Tas lakas di ti bagbagana. Anya lakit din aya, Benitaw. Inikamanan iti sabali ang kaipapanan ti panaguni ti wak. Ay, makapakintag ti panaguni ti wak bakit? Kukwak ti biyag mau. Dayta ti kayat asawan ti bagbaga ti wak. Anya, ay maturo ka kit din. Sabali manan day ta ibagbagaam. Ay, adalaki di matay akaroba bakit? Ay, tila sasawom. Awan ti matay akaroba. No sana kaaruba ti matay. Ang mga no iti sabali a lugar. Anya? Ay, talaga nakabutbuting ti panaguni ti wak. Sino tinatay ngay bagbagan pare Sutilaw? Mingay kakabalintina tagadaya. Ay, kuna akong kahit. Anya tinakunan, pare Benitaw. Daya nangag ko nga uni ti wak edi rabi eh. Kuna kun ket nga damanen alaan abiyag day jay awak. Patpat sumat dayta. Inuugma dayta apamate. Ay, saan nga inuugma apamate pare? Kita tinapasama kanina na Valentina. Natay. Kastoy nga minti ko na jiwak anang ko iti rabi ay pare. Wak! 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 Kukwak! Kukwak! Kunana! Anya? Nagadugayam ti tao dito'y lamayan, pare Benitaw. Wen garot pare Sutilaw. Adugayam ti kakabagyan ni Nana Valentina. Ay sos. Apay, pare. Dagitiin may nakilamay pare.
Apay dagiti nakilamay. Pagmalasan tinsuot na abadaw. Dakis dagi suot itinalabaga abadaw no makilamay ka. Anya, kasano kumangay pagmalasan ti kolor tinalabaga abadaw? Marigatan nga agtalyas at ije langit ti kararwa tinatay parey. Anya, Tinalabaga abadaw. Simbolo ti apoy. Ang mga no ije impyernaw ti pagturungan ti kararwa ni Nana Valentina. anya, Ay sos, agdungdung awdan paray. Isa pa imbatog na ti ulo na iti sarming tilungaw. Dakas da ita. ha! Numasambat mo ni tatang ko langit. Pakikumkumustam ka di, Nana Valentina. Idanon mo kan kwa na nagsingsingput kami nga kakabsat. Kan nagbibingayan mi, di daga ngayon patawid na. Pakibagamutan ka ni tatang, asing singiran da kami, dagiti nakaututangan na. Ado, pa'y tinapanawan ni tatang nga utang na. Ay, natitinanan itilwa da ita sarming tilungon, balasang kao. Dakas da ita. Ada sumaruno amatay no matagtadan itilwa tilungon. Ay, punasag tilwak, tata. Ay saadan, adang matay no punasem tilwam iti sarming. Kasanang punas ka iti biyag ti kayat nasawan. Anya, Ay, sumangam langin tapno mapunas ti malas. kasano nga iti panang sumang ko, tata? Mangirwar ka iti sagaribaw, kat ipabulsam iti sabali ataw tapno mapagkatimalas. Anya, No di mo aramidin da ita, mga nusika ti sumaruno amatay. ay, kaya ti matay, tata. Iso mangirwar kan iti sangaribaw. Kat ipabulsam kanya, malala. Anya, Babanday ta nga ramida. Kasla pabulsamon ti malas iti sabali ataw. ay, hindi si kanti agbalas, tata. Oren, balasa kaw. Ayos la kanyak. Tinapatag, saan asikat agmalas. Isungay pabulsamon kanyak ti sangaribo apisaos. Wan, tata. Binitaw, nangalaam iting gatang mo itinaima sa sidaan. Di kagdanag di tabakit. Mangan kakiday tani, mabaawan ng ti sabaw ti bulalaw. Nanginapay mo ti karni ti baka. Nagadupay lasaw. Mangan kan kunak. Malas na itangan aramidam. Kasano kumaan nagbalin amalas dagiti ibagbagak. Malas no mabisinan ka. Anya? San ki din amalas ti mabisinan? Ay, umay kanta saklutan ka bayat ti panangan mau. Ay, salbag ka. Apay asaklutin nak nga ay. Apay, ubing abasait. Mabalin na tamay. Subuan ka pa yan o kaya mau. Ay, bagtit kalaklak na yan. Kumatangak man iti sibuyas, Brenda. Manuti may sa pirasaw. Sa nga pulo, Tata Benito. Anya! Sa nga pulo a pesos, tinagbasit a bukal. Kasla kadakilang tilo dit ti kaldeng. Nangina ngamin at talaga ti sibuyas ita, Tata Benito. Hindi na minsan naging matangak iti sibuyas. Si Titi Maysa. Ita sa nga pulaon. Awan maaramidan, Tata Benito. Ay, nagngina aminin amag... ha? Oh, apay akit kita tibadok, Tata. Ay, maday. Malas na ita abado, Brenda. Dakas ti agisuot iti black and white abadaw. Kasano kumaamalas ti kolor ng isit ken kolor puraw abado, Tata? Kaslad na pampanasam no kasta. Adda matay akabagyam. Anya? Ay, sumangam itatana sa papay. Anya nga iti pang sumang ko, Tata Benito. Pabulsaan nak iti 10 piraso a sibuyas tapno mapukaw ti malas. Anya? Nagadumutan a sibuyas ti ipabulsak ken ka, Tata Benito? Wen a, 10 met amalas ti maipabulsa kanya. Anya? Siyak ti mangibakla iti malas. Iso pabulsaan na kon iti 10 sibuyas. Magpili ka. Sika ti kumpatan ti balas, wano siya? Sika,
Tata Benito. Nakartingam nga raw ti mangipabul sa kanyak iti malas. Ay, sibuyas! Nay nagadumot kan ti ginatgatang mo sibuyas, Benito. Sapay naggina. Saan ko ginatang nagita sibuyas bakit? Anya nga rod? Impabul sa kanya ni Brenda. Anya? Imbagak lang agmalas ngam nagbutang matay. Isu nga impabulsanan kanyak ti sangapulo a sibuyas tapno masumang ti malas. Anya lakit din, Benito. Igaraw mo manen ti jak kayat nga ugalim. Agluto ka ki din. Tani, mabisin ako. Nagimas at talaga timangan. Nang runa no na imos ti masida. Inayadam mo't atimangan. Kas ka lang may ibusan iti sidaan. Sapay nagdadakkel ti tulang day takarni ti baboy. Magusto nga ro ti sidaan. Ay kukod ti baboy ko naman. Nagimas. Sus, ay, anya ti mapaspasamakan ka. Nakatilmunok iti tulang. Maligatan na ka, umangas. Malas mo, Benito. Tulungan na. Marigatan ako nga umangas. Naisilsil nito lang. Iti karamo kong kaway. Ay, gunggo na ma. Agnakam kaitan. Ti ammo nga ta, kat jak ammo ti aramidam, akos kusitam dagiti taktao. Ibagbagam nga agmalas da. Anya? Ita, sikan ti agmalas. Leksyon kan kadaitan, Benito. Ay, nagbalatot kan katimadeng aramidam. Talaga niya kung makaangas bigay. Tulungan na. Ay, di nakarabasan, Benito. Ay, nay, malabusan akon. Ala, pabagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Superstitious belief. Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.